Jasmino, sad si provela 2 sedmice u Ljubljani i kažeš da si se imala super, da ti se svidjelo ovdje. Šta si radila? Družila si se pomalo sa slovenskom scenom? Pa ne toliko sa slovenskom scenom koliko sam željela, ali sam išla posvuda, imala sam čitanje sa Urškom, išla sam u Metelkovu, išla sam na koncerte, šetala sam, družila sam se s Natašom koja je bila moja, ajmo reći, host. Tako da je baš bilo zapravo jako inspirativno, jako lijepo i dobila sam taj neki novi sloj Ljubljane koji prije nisam imala, neki drugi dojam o Ljubljani, jer sam uvijek dolazila na dan dva, koncerti, a ovo je sad stvarno nešto drugačije. Kažeš se tu uvijek nešto dešava, da si bila iznenađena, neko čitanje i tako. Da. U Zagrebu rekla si da sada nema puno događaja. Pa koliko sam ja informirana, Zagreb je već sad lagano pri umiranju ili je već umro kulturno. Svi su pobjegli na more i mislim da negdje do 1.9. se zapravo ništa ne dešava. Čitanja su gotova, svi neki festivali koji su bili iole vezani uz i glazbu i poeziju i prozu su zaprti. I ljudi lagano su se otputili na more i to je to. Tako da mislim da ta neka, ajmo reći, kulturna, kafići rade, sve je to i dalje regularno, ali mislim da ta neka kulturna ponuda u Zagrebu ide to na bolje, kako je bilo prije 5-7 godina, ali i dalje mislim da bi ta neka ljetna kulturna scena trebala biti živa čitavo vrijeme. Kod tebe je interesantno što se ne baviš samo poezijom, nego smatraš poeziju kao dio nekog šireg sustava, a u prvom redom baviš se plesom. Sad živiš u Rotterdamu gdje studiraš ples kao plesnu terapiju. A rekla si mi da za tebe i poezija je u stvari nešto slično plesu. Pa da, mislim, ples je nešto što je došlo vrlo usporedo sa poezijom, odnosno poezija je došla vrlo usporedo sa plesom. Plesati sam počela vrlo rano i kada sam došla u Zagreb počeo je taj zapravo moj contemporary dance život uz sve mnoge somatske radionice. Završila sam i za yoga učiteljicu. Tako da to moje pisanje i ta moja poezija zapravo, ja uvijek kažem da on dolazi iz tijela, kao što je u mom tijelu poezija i onda kada plešem ta poezija izlazi van. Kad me neko pita šta je prvo, ja ne bih stvarno znala. Mislim da je to kao neki body of knowledge, da to dolazi oda svuda. I tako tome zapravo pristupam. Mislim da je to neka vrsta poetike koju već neko duže vrijeme ja razvijam. Možda sad malo svjesnije, prije je to više išlo nekako intuitivno i organski, ne kažem da to sad ne ide isto tako, ali sada sam više toga svjesnija u svakom slučaju. A to telo, mislim da se u tvojoj poeziji ne veže samo na ljudsko telo, nego kroz čitanje ja vidim da je tu u stvari neki širi organizam jer ima puno slika životinja. Tu su lisice, a onda i ribe i neke druge životinje, tako da mislim da je ta životinski svijet isto veoma bitan za tvoje pjesme. I životinski biljni. Aha, i biljni. Da, mislim da je to nešto i snoliko i možda primarno u meni, u smislu da to su te neke slike koje možda dolaze, odnosno zapravo sam uvjerena da dolaze iz djetinjstva i da puno toga crpim iz tog nekog perioda kada sam jako bila vezana uz prirodu, na prirodu, ta neka ljeta koja sam provodila beskrajno kod moje bake u kući, u vrtu, bila sam bosa, imala sam taj direktan dodir sa šumom, sa tlom, a onda se to kasnije nekako provuklo i kroz moju srednju školu, gdje bi znala provoditi 2-3 sata u šumi sama, potpuno znači sama. I onda to nekako daje tu neku vrstu, ja bih rekla, slijepljenosti. Kod mene to uistinu je baš slijepljeno, ta neka šuma, ta neka priroda,
životinje i onda to tijelo koje i je u gradu, jer mi je i grad zapravo neki bitan element moje poetike, poezije, ali onda je to nešto, ta neka dvojnost, ta neka možda dvojnost bih rekla. A dvojnost je u tome što ti ne upotrebljavaš puno prvog glasa, nego nagovaraš uvek nekog drugog. A to nije, rekla si da možda nije ni bitno tko je to. To može čitaoc sam da zamisli. Da, ne želim možda, možda jednostavno želim da se čitatelj stavi u to tijelo, u tijelo te pjesme sam. A to ne samo želiš, nego ponekad i veliš, jer upotrebljavaš puno imperativa. Istina, da, što smo rekli da je uputa, kao neka uputa koju možda dajem i sebi, a onda se to može, naravno, onda to čitatelj može zapravo i interpretirati kao neku vrstu imperativa ili upute, bih ja rekla. Da, nekad pišem iz glasa možda bez roda, a ponekad je taj spol ili rod muški, kao što se desilo u ovoj poeziji koju sam zapravo poslala za ove rezidencije. I osim te jedne pjesme koja meni zapravo je nešto vrlo, ona mi je možda osobnija u smislu zato što dolazi iz nekog snolikog stanja, odnosno kao što, kako sam rekla, da je to san koji ću možda tek sanjati. Znači radi se o toj pjesmi Zima. Da je to možda zamišljaj sna koji tek treba doći. A u suvremenoj hrvatskoj poeziji događava se nešto slično kao u suvremenoj slovenačkoj poeziji, što su sve jači glasovi pjesnica, žena, i u novom rodu hrvatskom čini se da je više dobrih pjesnica nego pjesnika. Slično je možda sad i kod nas. U čemu vidiš razlog da se to dešava? Mislim, možda teško pitanje. Ne znam koji je razlog uistinu, ali mi je drago da se dešava taj neki uzlet. Stvarno jako moćne, jako jedne predivne pjesnikinje koje imaju uistinu šta za reći. Monika Herceg tu definitivno dovi neke mlađe, novije sad generacije. Dominira Martina Vidajić sa Mehanikom Peluda koja je mene uistinu oduševila. Dorota Jagić, ona je dobila prije par godina jednu najveću europsku nagradu za poeziju. Olja će izdati novu zbirku, tako da se dešava taj neki uzlet i ja bih rekla da se dešava čak i uzlet pjesničke scene kao takve. Kao da je došla neka vrsta nove krvi i puno je dinamičnije, puno se dinamičnije stvari dešavaju. Pa valjda će ove pjesnikinje koje sad dolaze moći da uspostavi neke bolje kulturne stikove među hrvatske i slovenačke scene, jer kao kažeš, sad se ne poznajemo dovoljno dobro. Da, mislim, meni je to zapravo nevjerojatno da, mislim, ovo što mi je donijela ove rezidencije je jedan veliki blagoslov, jer evo upoznala sam Ursku, s njom ću biti u kontaktu, povezali smo se, Katju ću upoznati sad u Grčkoj, ona je u isto vrijeme, organizirala nam je čitanje već drugi dan nego što ću sletiti, već je ona sve to organizirala. Što je prekrasno i nadam se da će ta suradnja ostati, ali nadam se da će se desiti neka, jer toliko smo blizu, a zapravo o slovenačkoj poeziji ja iskreno vrlo malo toga znam, a i mislim da neki prosječni pjesnik ili čitatelj isto tako. Mislim, prevađa se, ali prevađaju se, ajmo reći, oni kanoni, a onda sve ovo ostalo nekako, treba se baš to, trebaju se ti mladi združiti i povezati i da nije sve tako hermetično i zatvoreno samo u sebe. Jer onda dolazi nove riječi, nova inspiracija, stvari se uzdižu po meni na neki veći nivo. Hvala za intervju, Jasmino. Ja ti želim još puno dobrih pesama, kao da ćeš možda nekog dana i snivati. Da. Hvala.